thon de we mai we na ta khani zele rong mai rupian we ta sa ni zo som da ko simple interest khani compound interest rai me question ko na na bam te a sum of money rupees 512,008 12.5% per annum for 3 years find the compound interest ko me to question ko ai thia ka nai ai ta lo me rai me thia ko na ratio method na ka we me anh ta lo kan the rate hai 12.5 to na thì là bằng thế 12.5 sam hay 1 by a sa tung anh rồi thai compound interest của to amount của rate na sai to amount है 9 by 8 amount 9 है 9 है amount thế cái này है principal thế mới sai to thì cũng có thùng có dụng này thả xong rồi thì cũng có thùng to 9 by 8 whole cube bây giờ 9 cube to 729 thế cái này 8 cube to 512 thế cái này mới है thì cũng có thùng to amount thế hay là principal thế cũng mới sai to cái này tôi khen nào mấy thế compound interest stop nên thế cũng mới to cái này tôi khen nào mấy 217 khen nào thế có rồi là question là sao là với principal है 512 है rupees 51200 है तो ना तीन और बनते हैं तो 512 into 100 मैं तो मैं compound interest 217 तो जो बनी था सब वहाँ पे 21700 ऑप्शन ए है सो मैं ऑप्शन 9 बनते हैं có rồi là cái này mình तो theo của 3 method tung theo của số đó cô nên này khăn nông video có thể ai số còn thế 3 method tiếng cũng cần này tung 3 method theo số còn thế sẽ tiếng cũng có thủng tung 3 method số đó cô em mới cũng đập ní thả sang ngoài của principal hay không này là bằng thế nếu ray mình tung tiếng cũng tung interest này là bằng thế không phải cái này second year tung interest không này second year của thu interest cái của đập ní nếu thay cần thế có rồi là third year ko kuni za ko third year ko interest na the ani interest ko da pani hai ko rin second year to interest me ne principal ko na pani ko me zara na hai interest ko kai da to me ko mi lo ko sa to ko to ne interest kai da pani ne ko rin rate ti lo na bam the 12.5% है तो दे लो बम थे 12.5% सम तो 1 by 8 sa ton the on principal khani ti lo bam the ko 5.200 principal है तो ना sa de तो interest 1 by 8 sa तो 6400 के थे ko ne 1 by 8 sa तो 6400 के थे ko ne 1 by 8 sa तो 6400 के थे ko ne 1 by 8 interest के da ko तो 800 ko na the ko ne 1 by 8 800 1 by 8 ko ne 800 na the ko ne 1 by 8 cái đó cũng to 100 na the ko ne question này sai found the compound interest sai to thì cũng có 3 years compound interest to giúp này ta sang mà phải 6400 plus 6400 plus 6400 plus 800 plus 800 plus 800 plus 100 equal to 21700 option A है cái này thế còn second question zalo देखो a sum is lent out at rate percent 16.2 by 3% per annum compound interest if the difference between the compound interest and simple interest for 3 years is 57 find the sum code na 3 method thì zalo da ko khoi thì cũng có thuộc tỷ lệ nó bấm thì cũng có thuộc 3 method thì ko khoi rai mi to compound interest interest na ni ko rai to second year to na ni ko na ni interest है cũng cái ni my first year trong thế second year trong thế rồi là third year trong thế có question tỷ là bao nhiêu rate 16 2 by 3 16 2 by 3 xong the 1 by 6 sa trong thế rồi amount khả năng chỉ lo một cái cũng dễ rate thêm cái xem có 1 by 6 có này thế 1 by 6 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 con này là bằng thế cũng tôi nếu rồi thấy mà hệ interest ấy tầm thấy thì mà principal thế hệ nếu interest là 1 này thì interest là lo thế cũng tôi không 1 thế hệ principal 6 ấy thì là lo thế cũng tôi mà hệ 6 ta đập này khó rồi nào mấy tổ khang giao đập gần quậy mấy hệ interest ta đập này hệ principal ta đập này cũng tôi interest 1 hệ azure in 6 cái bộ xong rồi 6 time multiply xong rồi 6 cái my principal है azure cái đáp नहीं बहुत into 6 còn 36 cái đáp नहीं करो ना को 6 को है क्लास खाना को 6 cái đáp नहीं दे करो ना 36 को ने 36 क्लास खाना दे cái dạng thôi red sum cái dạng rồi ना है new principal है interest है तो ना là वे हम interest 36 thế into 36 cái tổng thế còn 6 principal है नहीं है principal का azure cái đáp नहीं था xong rồi into 6 into 36 suicide itu
216 kai bini the current question is the difference between the compound interest and simple interest for 3 years is rupees 57 current new thai may 36 ai ka thom hai simple interest on 3 years simple interest e to mai thai khorina mai pull up ai ka goi no roina compound interest on tikum compound interest 3 years to ngai to sai mai sa to 3 years compound interest minus simple interest is sai to azu tha samgang ko he le ho ja ko mai he mai 666 khatni mai 1 mai ha mai tap ni the kum jerena jalo ko 6 plus 6 plus 6 plus 1 equal to 6 3 18 19 may 19 units compound interest khatni simple interest ko thum to khena me the khana question no jen sal ba me he rupees 57 ne to sa 19 into 3 equal to 57 ka tungai kami sa to find the sum amount to zu bunita 216 may principal the kami sa to into 3 sum gan ko hai 846 ka to the option C he sum option the korina mathang question so lo da kho the ratio between the difference of compound interest and simple interest for 3 years and difference between compound interest and simple interest for 2 years is 31 find the rate of interest cycle za ko tikum ka thum to 3 years to compound interest minus simple interest khani tikum ka thum tikum ka nai to 2 years to simple compound interest khani simple interest khani to ratio is 31 divided 31 is to 10 to na sai ko ne ta ko me to 3 method te za do ko ho principal ko na na bam the rai me tin kum to interest ko na na bam the ai ka jan follow me a to na follow me ko second year to ni a to na ka na the ko ni a na the my first year to the my second year to the third year my to second year to ni ko interest kai dap ni de my ka jan follow ko b to na ko ni a ni kai dap ni de a ni kai dap ni de ko ni kai dap ni de c to na follow ko ko na ni a class sa kan the difference hay a mai ka thom mai a ka thom mai simple interest to simple interest 3 years the to na sa the ko na mai ko goi na mai na compound interest 3 years se to na sai ko ta kanai tong difference te ju bani tha kanai tong difference te mai b khani c mai ka thum mai mai pa dai na kanai tong difference ta da bani the kum ja na hi kai ko 3 years compound interest minus simple interest which is to b plus b plus b plus c divided by 2 years to compound interest khani simple interest tong za do ko mai 2 years tong the mai tingum kon nai tong compound interest mai tingum kon nai 2 years compound interest the korina mai rina 2 years tong simple interest adap ni the 2 years tong simple interest adap ni the kun to kanai tong ma khena me te 2 years compound interest minus simple interest to zu kai pni tha samga ko mai b heta bang bani the b heta pni the kum to kho hilo kho 2 years compound interest minus simple interest b to na kai the kum to 31 is to 10 ko 9 bam the solve so kho 3b plus c divided by b equal to 31 by 10 kum sa so 30b plus 10c equal to 31b equal to 10c equal to b c by b equal to 1 by 10 equal to 10%. Option C is option the result of the difference between the compound interest compounding half yearly for 1 year and the simple interest for 1 year on a certain sum of money lent out 8% per annum is rupees 64. Then what is the sum? Compound interest ko 9 abam the compound interest tikum khat khange half yearly ye to na sai ko na simple interest ni to tikum khat kuma sa to rate hai 8% till bam the half yearly
half yearly sa to kanai rin divide so ne the tingkom hai khat tingkom hai 1 year re ho ni tiki anu zalo kho 1 year kho hai half yearly kanai nai kun to compounded half yearly sa to 2 times compounded so ni kanai ra ka thoi te khwat pani kom je ren hau 2 lo tu nge kom sa to 4 8 by 2% sa to 4% te anu thai 4% sam to 1 by 25 sa tong te 1 by 25 sam 26 by 25 ka jeng to amount ko khwat re ma amount te ma na principal te thai 1 year compounded early half yearly sa to 2 times compounded so pani kom je ren 26 by 25 whole square company cũng như 26 square là nhiều thải 6 cái này 25 square là 625 है तो nó thải mà tiếng cùng cái này tao compounded số lượng cái này compound số lượng cái này mình tao half yearly số lượng cái này mình tao ngang mà em không nghe có rồi hay principal hay là thế có rồi cái này tao khen nào mà thế hay 151 में compound interest ताप नहीं थे कर simple interest नहीं तो जालो तो खो simple interest है 8% में तो तिंको half yearly हम गए कम तो 8% ना अपन दे कम तो 1 तो 8 by 100 ना थे 4 to 8 4 to 5 so 100 में 2 by 25 में interest है simple interest है खाने में 25 है principal थे अन्य खो compound interest नहीं कम है simple interest नहीं कम है जालो खो कने principal थे जालो खो principal है simple interest को तो 25 ना थे दिखे में खाने तो compound interest नहीं तो 625 ना में कने principal है क्लास खाने दे को कोई खाने दे के खो को लुन बाय बाय ना में तो भी जाने तीन सम दो तो साइड खो 25 रे multiply लो पुआ को में साइड 25 into 25 है 625 का ये तो खो का बांग को multiply 25 लो तो खो ने 25 लो को 25 to the 50 ना थे और है simple interest थे खो रन तो खो compound interest minus simple interest है compound interest है तो खो 51 51 है तो तेल बम थे या जब 51 minus simple interest है खो 50 है तो तेल बम थे है नहीं तो खेना में 1 unit है 1 unit है क्वेश्चन को 64 unit है 64 रुपीस है तो तेल बम थे को मिस है तो नहीं तो रखा तो जोप नहीं था प्रिंसिपल तो जोप है प्रिंसिपल है 625 है तो तेल बम थे मैं प्रिंसिपल है को मिस है तो into 64 साइज है तो 40,000 है कहीं पनि option A है सो में option थे खोरे ना चलो देखो the difference between compound interest and simple interest for 2 years at 20% per annum is rupees 200 खोरे जाओ को câu hệ rate đây này là bấm thế rate 20% 2 years 20% sum है 1 by 5 sẽ tổng thể cũng sẽ là compound interest còn tôi giúp nên thà sum compound interest còn tôi 6 by 5 cái đập nên thế mà amount thế cái này mà principal thế còn 2 years hay 2 years hay sẽ tôi 6 by 20 6 by 5 cái đập nên thế whole square còn tôi 20 36 by 25 cái này thế còn simple interest còn giáo tôi có simple interest này có है rate है 20% है 20% है 1 by 5 sẽ tổng thể 1 by 5 sao mà tiếng cùng cái này không nghe sai to into 2 years sai to 2 by 5 my simple interest for 2 years thế my principal thế không nên anh giáo đó có compound interest này có giáo là có my principal thì 25 này là mẹ thì có principal hay simple interest này có 5 này là mẹ cái này sum tung đấy có mấy sai đó có 5 multiplies lo có mấy sai 5 5 to 25 tạo to in sum thế có bạn có 5 multiplies rồi có pi cái 5 multiplies có 5 to the 10 có cái thế có compound interest này có giáo đó có compound interest này có amount है 36 này thế cái này principal है 5 này thế cái này to difference compound interest है giúp này ta xong rồi 11 11 unit này thế question đối nhận sai có phải giáo lo có compound interest minus simple interest है giúp था 11 minus 10 thế cũng sẽ 1 unit này thế 1 unit है giúp với sao bộ question của 208 là sai cho the principal to giúp là principal है 25 unit này 25 unit to giúp này ta 200 25 to the 50 50 100 này 5000 này thế cũng sẽ to question này giáo lo có if the interest is compounded halfly tao to interest rate
20% है half yearly suo to na sai half yearly su da to zu na divided by 2 sai to 10% na 10% sa me 1 by 10 sa tung em to compound interest tung khoi ko to tu su da ne ta 11 by 10 ka de ma he amount he ne 10 ne principal the ko na ani half yearly compound de su sai to kum to ting kum khat nge to half yearly he ka nai compound su len ka nai puni kum sa to 11 by 10 whole square company khorin 11 square है 121 ने कने 10 square है 100 दे में amount कने compound slen कने में तागा नो थे है ना principal थे khorin hmm yes then what is compound interest simple interest to zup ne ta simple interest है 20% है simple interest तो 8 by 100 थे 8 by 100 equal to हम 20% sa to ne 20% to 1 by 20 by 100 sa tong de a hi soi the 8 by 100 salom ta ko lo pu hore na ma he principal the hore na ma interest the simple interest the kho to जाओ लो khâu है principal है 100 nai the khâu है principal 100 nai the cái này sum the principal sum the khâu cái to hay pu to amount है to 121 nai the to compound interest so dụng ni tha compound interest है to amount minus principal है to 21 unit de kai the khâu simple interest khâu to dụng nai 20 unit the to जाओ sum lo khâu compound interest minus simple interest है 21 minus 20 này thế cũng số 1 unit thế mấy ở dụ số sao tổng thế cũng thế số khâu question về tiền là mấy vậy principal 100 mấy 100 unit thế nu vậy là phăng cái thế mấy 5000 này tụi nó phăng cái thế cũng thế to 100 unit là rupees 5000 5000 phăng cái này sẽ tụi mấy 1 unit to dụ nên 1 unit là 50 rupees ta thế the option A है số mấy option thế and the zalo the call if the amount received at the end of second and third year compound interest on certain principal is rupees 2100 2268 or rupees respectively what is the rate in interest misal to ko zalo ko anyu thai mai second year to interest hai principal wan pani thokang third year to interest ha mai principals no wan pani kho mai he amounts no wan apni ting kong thong hong tho jara ka nai to khena me the interest na apni the kum zero na zal ko 2268 minus 2100 है 168 cái mấy tàu rẻ để dụng phong pani bộ sa tông thế cũng thế to 168 divided by 2100 my 7 rate division the 7 to the 14 7 for the 28 7 3 the 21 3 8 the 24 equal to 8 by 100 equal to 8%. The option A so my option T or the question slow to call a person left a will of 4 lakhs 42,000 to be divided between two sons as 10 years 12 years such that they might get equal amount when each attains the age of 18 years at the compound interest 10% per annum. Find how much is get the time of the will sai mấy mấy pu khai lại cái nạn này cả xian galowe cái sinh the 4 lakhs 42,000 mấy cái nạn thế cái dẫn time cái galaw mấy pu the y younger son of lor ko cái thong pu the elders này lor ko mấy cái này tôi tin cùng hay question của tiền là mấy 12 cái này 10 khẩn 12 years से thì lo mấy cái này tôi mấy pha á mấy tôi tin cùng hay tin cùng 18 của cái này accountแต่ลานปนุเทกันไหนเชียนแต่ลานนุเทตีเราเทก็ไม่ปูนก็เราไม่ปูตัวที่กลุ่มรุ่นตัดสัดควันนี่ไม่เหที่กลุ่มรุ่นตัดสัดต่างของควันไม่ที่กลุ่มตัดสัดงวดปนี้เขาเรียนนะที่กลุ่มรุ่นนะกันไหนมีปูตัวเลยนะที่กลุ่มรุ่นตัดสัดต่างของก็ไม่ที่กลุ่มสรุปควันปนี้ก็ต้อง investment ที่กลุ่มตัดสัดตรงเทไม่ฮะก็เหรอเราต้องrateให้ก็ชั้นดูตีรวมเท่ rate ให้ 10%เนี่ยตัวตีรวมเท่เขาคนที่ 10% ก็ได้คนที่ 10% เด้คนนั้นจะ 10% สาม1 by 10ถ้าตรงเท่1 by 10ไม่ใช่ตัว compound interest ของตัว11 by 10กับคนนี้ไม่ amount เท่คนนี้ไม่ principal เท่คนนี้1 by 10ใช่คนนี้ตัวquestion ดูนี่ใช่กันไหนแต่ที่กลุ่มรุ่นสักต่างไม่กันก็ให้กันไหน amount สับพังไปเนี่ยตัวนั้นใช่ก็ไม่ใช่ตัวไม่ y ปูไงเขาก็ต้อง amount ให้ 11 by 10ก็ไม่ถึงกลุ่มอายุ invest ตัวตรงโซ่ถึงกลุ่มตัดสัดเท่ก็ขังท่อก็ฉะนั้นเงินทองไม่ปูตัวอายุนี่ถ้า 11 by 10ถึงกลุ่มสรุป invest สุดนี้ไม่ 8 power 8 less 6 second cells หนุเด
2 na liang pane 8 minus 6 to 2 này thế không sai to y by có y into 11 10 whole square equal to elder con này thế y into 11 square to 121 thế con nào giờ có younger into elder cái này tổng ratio है 100 to 121 con này nó bằng thế cái này tổng plus loco con này tổng plus है 2 to 1 unit cái thế có là question assignment cái này tổng sinh thì to 4 lakhs 42,000 này tụi nó tiền rồi mấy cũng cho 22 1 into 2,000 cái cũng sao to cái này cái lóng bu khẩn như cái thọ bu cái này tổng sinh thì thọ dụng như ta cái lóng bu to 100 unit say tụi nó sẽ 100 units into 2,000 loco cũng sao to 2,100 giờ to cái thọ bu to 121 invest way so that's I'm just into 20 to 202 to the 4 202 to 2 lakhs 20,000 42,000 invest way sai cũng sai to option A है so में option थे तो को थे मैं वो है ना video ज़ालों खातर का मैं तुम video है का हावे साथे तो like slow वो खाने subscribe slow वो share slow वो तुमको थे